Igama lami nguMelusi kaSkhosana. Namhlanje ama-fractions wethu sofunda ukumultiply noma ukuphindaphinda ama-fractions ayilento abayibiza ama-mixed number noma inombolo zethu ezixubene. Phambi kwethu kuthiwa siphindaphinde u-6 times 1 over 4, simultiply u-6 times 1 over 4 simenze abe yinombolo eyi-mixed number futhi simbhale ngendlela ephansi kakhulu. Sesajwayela-ke ukuthi siyasihlukanisa lokho kubizwa uku-subtractor noma ama-mixed number wethu siyawa-adda, kusho ukuthi siyawaplasa noma siyawagcwalisa ngaphezulu. Namhlanje sizofunda okuhlukile ukuthi si-timesa kanjani. Esikhathini esiningi kunzima-ke uku-timesa ama-mixed number noma inamba ezexubaxubene, kepha sizofunda namhlanje ukuthi sizokwenza kanjani lokho. Sizothi u-6 loyana simenze i-fraction yethu izofana nokuthi u-6 over 1. Kuyafana nokuthi-ke u-6 over 1-ke uyazifanela nokuthi u-1 nje, kepha sifuna ukumshintsha simenze i-fraction ukuze kube lula ukuthi sikwazi ukusebenza ngalesi sibalo sethu. Sizothi-ke 6 over 1 wethu simphinde or sithi times 1 over 4 wethu manje ama-fractions esinawo-ke lawa yaphambi kwethu. Ukusuka lana-ke sizobala-ke sizothi u-6 over 1 no-4 over 1 times 4 over 1 kufana nokuthi sizotimesa ama-numerator wethu sitimese nama-denominator wethu noma siphindaphinde ama-numerator nama-denominator. Sophinda u-6 times 1 siphinde u-1 no-4 sizothola ukhumbule ukuthi u-1 u-6 times u-6 times 1 uyafana no-6, u-1 times 4 ufana no-4, so sesino-6 over 4. Kuthiwe leya nombolo yethu impendulo yethu-ke leya, kepha siyibhale manje njenge-mixed number, siyenze ibe simple. Sizoyenza ukuthi ibe incane. Zombili ziyakwazi ukuthi zihlukaniseke ngo-2. Uma u-6 umhlukanisa ngo-2 uthola u-3, uma u-4 umhlukanisa ngo-2 uthola u-2. Nayo-ke seyilento ekuthiwa in the lowest terms noma ngendlela encane impendulo yethu. Mase yilana-ke sizokwenza lento abathi i-mixed number manje. Sesizoyenza ukuthi ibe i-mixed number yethu. Sizothi-ke u-2 oyi-denominator yethu ungena kangaki ku-3 oyi-numerator yethu. U-2 ungena kangaki? Ungena ka-1 aphelele. Usino-2 owodwa ku-3, sithi u-2 umsusa sisala ngo-2, sithi umsusa kangaki ku-3 uthola ukuthi u-3 ususa u-2 usala ngo-1. Impendulo yethu entsha, inamba yethu ephelele noma i-whole number yethu u-1 lo phezulu nangu-1 wethu simbhalile over 1 over 2. Nayo impendulo yethu eseyi-mixed number ke manje ephelele. Ubonile ukuthi besingakwenza-ke nasekuqaleni singaze sifike kude, besingathi nje lapha ekuqaleni senze lento besenzile ukuthi yiphi inamba engenayo kuleza number u-6 no-4 u-2, sithi u-6 u-2 ungena kangaka ku-6, ngawu-3 sithi u-2 ungena kangaka ku-4 ungena kawu-2. Impendulo yethu bese siyitholile bekuzoba u-3 over 2. Siphinde sithi kena senze lesa sibalo esifana lesa ngisenze lapha phansi ukuthi u-2 ungena kangaka ku-3 ka-1 usala u-1 over 2. Impendulo yethu besizokwazi ukuthi siyenze kanjena. Ngifuna sikubheke-ke manje ukuthi yonke le mpendulo esesiyenzile singakwazi ukuthi siyidwebe kanjani nikwazi ukuyiqonda. Ngizoyenza ngamabhokisi. Kufana nokuthi-ke ku-6 over u-6 times 1 over 4 loyana usho ukuthi sinamacezwana awu-6 entweni ephelele. Sizokukhumbula ukuthi impendulo yethu yi-1 over 2. Sifuna ukuyibona ukuthi singayithola na. Engukudwebile laphaya ukuthi u-4 loyana amabhokisi amancane amele into ephelele. Amacezwana amane lapho ukhumbula ukuthi u-4 over 4 wethu ufana nento eyodwa ephelele. U-1 loyana omkhulu esimthole lapha-ke u-2 over 4 ufana nokuthi entweni ephelele ekhona sinamacezu amabili. Khumbule lamabhokisi wonke
Mawungathi uyabala la ungadwebe ngokublue awu-6 amelelo ya-6 omkhulu esinaye laphaya. Kuleli linye ihlangothi uthola ukuthi ezintweni ezine esinazo entweni ephelele sikwazi ukuhlepula okubili. Kufana nokuthi uma uhlepule izinto ezimbili entweni ezine yinto eyodwa, kusho ukuthi u-half, yebo u-half entweni ephelele. Kufana nokuthi u-half ukhumbule ubani, u-1/2. Nayi impendulo yethu ime njengoba siyidwebile noma siyibhalile ekuqaleni.